Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports ke Sorkar Pdeng Dr. Mansuk Mandavia bat Menteri Rangba ke Jela Conrad ke Sangma hakalai potrik jemang kila Plie ka Integrated Multipurpose Indoor Hall HJN Sports Complex Shillong bat yishim bentaru ha ka jinya soya ka soskular ka jing penlong ke Jela iaka 39th National Games Meghalaya 2027. Hakini ke program layadon langru ke Menteri Kena Ketenat Youth Affairs and Sports ke Sorkar Pdeng ka Raksha Nikhil Khatse Menteri Ketenat Sports ke Sorkar Jela uba Wailat Miki Shila ka Dr. PT Usha Presiden ke Indian Olympic Association IOA nalor ki he ka IOA kinomi khmat na ka Meghalaya State Olympic Association but State Olympic Association na ki Jela ka than shatte lamini nakiliang uba Wailat Miki ulap liang sobhaya baro ki he ki han da ka bashimru ya kini kesngi kum ka klip mat ka basngo sarong nak benta ki nong shong shnong ka Meghalaya bat ki kenuhun badan benta hakikam yale kai sports jong ka than shate lami ni habakren ha ka jingalang Dr. Mansuk ulayaro ya ka Sorkar Jela halor ki jing persyang barat ba bat ki jing penkre ban penlong ya ka 39th National Games da ka ba kedau ba ka Jela kala pen I ya ka jingla bor ka bamayan ban pentre kam ya ki projek ha ka rukom ka bedai bat ha ka por ka babyang ulaong ba ka Maukhanu Football Stadium ka banwan kandai ka jaka ya lek kai ka bathmai bat bapaka ka bala ban penlong ya ki jing ya lek kai ha ki kerdan national bat international haba benrap ba kini kum kini ki jingtei ken kenteu ya ka kam jungok kai perthai bat plilan ha ka liang ka yo kam yo jam hapo ka than मल्टीपर्पज इंडोर हॉल के ओपनिंग सेरेमनी एवं ओलंपिक एसोसिएशन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में नेशनल गेम्स के MOU के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री Conrad जी, मेरे साथी मंत्री आदरणीय रक्षा खड़से जी, हमारे बीच में विशेष उपस्थित राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर शायला जी, नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और हमारे देश के जानी मानी एथलीट आदरणीय PT उषा जी, स्टेट के चीफ सेक्रेटरी वकील अहमद जी, सभी उपस्थित भाइयों बहनों युवा साथियों एवं पत्रकार पिछले 2 दिन से यानी कि कल और आज मैं शिलोंग में मेघालय आज हमने मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का इनॉग्रेशन करा। जब मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ने ये हॉल के इनॉग्रेशन के लिए हम पहुंचे, हमने रिबन नहीं काटी, हम दोनों ने डोर ओपन करके रिबन को खोला है, यानी कि हमने मेघालय नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के द्वार को ओपन करा। जब हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कॉनराड जी अपने वक्तव्य में मैं उसको अभिनंदन करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने 8 साल में काम करा, जितना पैशन से उन्होंने यहाँ आपके सामने बात रखी। उन्होंने कहा कि हॉल इंडोर हॉल इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सफलता हमारे फ्यूचरिस्टिक एथलीट की सफलता के साथ जुड़ी है। दोस्तों, ये 8 साल में बना हुआ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडोर हॉल केवल इंडोर हॉल नहीं है,
मेघालय के भविष्य के निर्माता को निर्माण करने का केंद्र होगा। यहाँ से कई एथलीट निकलेंगे, मेघालय और देश का गौरव बढ़ेगा। स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा सेक्टर है जिसमें केवल स्पोर्ट्समैन नहीं जीतना, स्पोर्ट्समैन के साथ राज्य और देश जीतता। जब इंटरनेशनल पोडियम पर हमारे देश के एथलीट अवार्ड के साथ विनिंग मूड में त्रिरंगा झंडा लेकर चक्कर लगाता है या खड़ा होता है, तब सारे देश के नागरिक का सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है। Menteri Rangba ke Jelau Conrad ke sang maha ke jingkran ulapan scam ya ke jingkut jingmun ban penlong ya ke Meghalaya gum ke jaka pedeng haki kam ya lek kai hapok keri India. Ula ong ba ki jing penroy ya ki jing tei ki baya hap kerdan bar kiri ke pertai bar ki bala ban khot penlong ya ki limpung ya lek kai national ban international kan pen keladur ya ke rukom penyaj haki kam ya lek kai sports ke Jelau bat Plie ya kilat kilinti ki bethamai na ke benta ki samla jongka. It indeed is a very historic and a very momentous occasion for every citizen of the state of Meghalaya and for the citizens of Northeast, for the state as a whole and for the country as a whole. Today, we have signed the revised MOU between the Indian Olympic Association and the Meghalaya state government for hosting the 2027 National Games in the Northeast, with Meghalaya being the host state. Friends, I take this opportunity to thank our President of the Indian Olympic Association for giving us this opportunity to be able to host the National Games. I also would like to place on record the blessings and the support and the guidance of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and especially the guidance of our Honorable Home Minister, Shri Amit Shah ji, and of course, the unending support of our Honorable Sports and Youth Affairs Minister, Dr. Mansoor ji, for having made this particular National Games dream that we have had a possibility. Today we are also here to inaugurate this wonderful integrated multi-purpose indoor hall, which has been completed in a record time. And I must congratulate our Honorable Sports Minister and all the officials and persons involved, the contractor and others, who have not only ensured that we completed this before time, but more importantly, we did not compromise on the quality of the indoor facility that we are inaugurating today. And I hope, as I said, these national games will be a transformational moment for us. सर, मुझे विश्वास है कि ये नेशनल गेम्स सिर्फ एक गेम्स नहीं होगा,
देश के किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से हम कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा समय था जब हमारे बच्चे डरते थे, लगता था कि हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि यह सोच बदले और बदल रहा है। और ये बिल्डिंग हमारा सक्सेस नहीं है। हमारा सक्सेस तब होगा जब इस बिल्डिंग की वजह से जो बच्चे ट्रेन करेंगे वो जाके हमारे ओलंपिक्स में, नेशनल गेम्स में मेडल लाएंगे, वो सक्सेस है। और उस सक्सेस के लिए हमें कोशिश करनी होगी, काम करना होगा सभी को, हमारे एसोसिएशन मेंबर्स को, हमारे ऑफिसर्स को, हमारे मंत्री साहब को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे युवाओं को। So friends, I don't want to take much time. I once again would like to thank you all for coming here, especially our officials from the Olympic Association from different states, for having taken time out to come here and be part of this program. It means a lot to us. Thank you so much for your support, and we look forward to working with each and every one of you in the future. Once again, I thank all our dignitaries who are present up here, and at the same time, I wish each and every one of you the very best. It's a very, very important games for us, and we look forward to working with every single stakeholder, every single official. The games is not just a national games, this is a pride of our state. And we must ensure that every citizen must remember that you have a role and responsibility to make these games a success. It is only when every citizen participates, every citizen feels that this is my game, and I will do my best to make it one of the best games the country has seen. Only then will we make it successful. I wish these games the very best. I wish all the associations the very best. And once again, I wish our sports person the very best for the future. May God bless each and every one of us. And may God bless our beautiful state of Meghalaya. Bless you good. Thela, Dhanyavad, and Jai Hind. Kani ka indoor hall, kabalatay ha ka jinglut ka bakot hadu, shispa laipu point kandai klur, ya kabalabay tingka da ka New Development Bank NDB, kabahapo ka Meghalaya Eco-Tourism Infrastructure Development Project MEIDP. Kadai ka way na ki indoor sports hall, kabapakatam hapo kari, ya kabala ban pendep tang hapo R.9 wat hapedeng kipabun ki jing e. Kani ka hall ka long ka balapan kre na ka bentaban penlong ya ki jinga lekai basketball bat kabadi ha katay ka Lumpung National Games arhajar arhunyo. Nalor ki kam ya lekai ya kani ka jingtay on penlong ru kum ka High Performance Sports Science Center kabandon ya ki biomechanic ki jingpit benya bayadey bat ki kam ya lekai ki dawai dashin jingbam temet physiotherapy bat sport psychology. Kani ka hall ka day ru shibentaban penroy ki jingtay ya ki jaka ya lekai hakeleng ka Meghalaya kentup ya ki kato katne ki project ki bakongsan kum ka Sauli Sports Complex ka PA Sangma Sports Complex Hatura bat ka Maukhanu Football Stadium kaban long ru kum ka madan ya lekai football ka bahe tam ha ka than syate lamingi bat ka badang don menta ha pedeng ka jing pentre. Hakani keju ka jingyalang ka Sorkar Jela bat ka IOA kilaya soy ka soskular jong ka Jela ban penlong ya ka 39th National Games Meghalaya 2027. Kani ka jing penthumay ya ka soskular kan penkhalan ya ka jingya trelang hapedeng ka Jela bat ka IOA da ka babatay siya ya ki jingkit kli hakiliang ki an ka pisa tingka bat ki jing trekam babnya bat don jingkit kli lang. Ya ki jinga lekai on penlong habaro ki lai teli ki jaka sor ki bala penkre na ka benta ka ne ka Lumpung ha shilong jowai batura ha ka bala khmi lenti ba ki don hadu palat shipo hajar ngut ki nong ya lekai ki banwan ya shim benta bat la antat ba ka ne kan pli ya ki lat yok kam yok jam na ka benta palat san hajar saus pa ngut ki nong shong shnong ka Jela. Today's occasion
delivering a national games that will inspire athletes, strengthen national unity, and leave behind a lasting sporting legacy for future generations. The original host state agreement was signed in 2018. Since then, our country has witnessed significant changes in governance frameworks, compliance requirements, financial regulations, and administrative process. It is therefore both necessary and prudent that we revise and modernize this agreement to reflect present-day realities and ensure that the games are conducted in accordance with the highest standards of transparency, accountability,